Tikhampani leti nga ni milawu leyi lavaka ku ri vatirhi va sawutisa ti nga boheka leswaku ti pfumelela van'wana vatirhi lava nga sawutisangiki ku ta entirhweni. Kambe loko ku ri swo boha ku ri mutirhi a nga tlhaveli nsawutiso, lava nga ta hlawula ku nga sawutisi handle ka xivangelo va nga ha lahlekeriwa hi mintirho. CCMA ya ha ku va na ntshamo wa ku hlongoriwa no yimisiwa ka vatirhi entirhweni hi mhaka ya ku va nga lavi ku tlhavela nsawutiso. The way that things are moving from a legal perspective appears to be that mandatory vaccinations in the workplace will pass constitutional muster. Mutirhi wun'wana u ale ku tlhavela nsawutiso a nyika swivangelo swa rihanyo, kasi van'wana va ala hi mhaka switandzhaku swa loko va sawutisile. Professor Kambe u hlamusela leswaku vatirhi va boha hi nawu ku tirha eka ndhawu leyi hlayisekeke. It is ethical to be vaccinated, and that you as an employer have a duty to ensure that those around are also vaccinated. Nhlangano wa vatirhi COSATU wu tshemba leswaku nsawutiso u sivela mavabyi ya corona, kambe va tlhela va lava leswaku vathori va amukela vatirhi lava nga kotiki ku sawutisa hi mhaka ya swiyimo swa vona swa rihanyo. Our fear about going the dismissal route is that it's going to polarize the debate. It's going to exacerbate tensions between those who are supporting the vaccinations, those who are opposed to it for whatever reason. And that's going to actually distract society when we should actually be saying, this is why we should do it. This is how it's good for you. This is how to manage any side effects and to resolve people's fears and concerns. Tikhampani tin'wana ti sungule ku tirhisa nawu wa ku ri vatirhi va vona va boheka ku teka nsawutiso, kambe tin'wana ti tirhisa swipimelo na milawu ya COVID-19 leyi nga vekiwa. Un'wana wa vativi u ri ku sindzisa vanhu ku tlhavela nsawutiso swi ta va ntlhontlho wukulu.